nas opet na radiju, to jest na televiziji. Čekamo lift, ovo je moja supruga Kristina. Za otprilike 20 minuta počinje emisija Etno Fletno. Večerašnji gost je Ivan Dečak iz Vatre. Kristina mi pomaže, nosi samice za večerašnju emisiju. Evo, stižemo u uredništvo. Da vidimo da li su gosti naši stigli ili još nisu. Jesu. Da vidimo. Nisu. Sad ćemo vidjeti ko je tu. Dobar večer. A evo Antonija vodi vijesti. Za budućnost Europe, rekao je kardinal Bozanić. Razgovor, dijalog između crkve i crkava. Čete. Ne, ovo lijepo fotku, nikada nas nisi fotkao. Nije fotka, snimam za YouTube. On je prošli put samo došao i ja vidim kameru i ja krenem blebetat, čisto iz profesionalne deformacije, kuži. I super si. Bez upozorenja, bez ničeg. Dobro večer. Bog. Ovo je Jel ovo za Antonija. tvoj YouTube kanal? Je. Ljudi, pretplatite se, subscribe-ajte, lajkajte, šerajte, sve radite. Sve te strane ja ti riječi radim takav naprotiv. PR i promidžbu, a ne da mi čovjek proviziju, ja samo uživam Pa u nisu njegovom se još ni društvu. dogovorili ništa. A, postoji mogućnost, Je, može. postoji. Gajde bu mi čovjek napravili, je. Ozbiljno. Morat ćeš mi to pokazati. Kak je ono, pa ima već objavljeno. A već je objavljeno. Da. Dakle, Moram onda vidjeti, okej. Znači spremamo jedno iznenađenje za Dečaka. Ovo je ekipa koja će ga iznenaditi. Ovo su budući pjevači, influenceri, youtuberi, oni su sve. Da kad si pjevač odmah si influencer, ali pazite, Stjepan već hara na toj sceni, pa se Ovo je već ulaznica. Vidimo, Dobro, znači Antonija će vam dati upute, a vi se samo može mi slušamo. Znači, Stjepan nam je jako važan u emisiji, on je inače svirač i također on izrađuje tradicijske instrumente u ansamblu Lado i jedini u Hrvatskoj ih zna izraditi toliko, zna ih izraditi oko 30 i svira ih valjda 50, znači baš je faca i pol s vama danas. Uglavnom, ja ću nekog od vas nazvat u jednom trenutku, tipa oko 20:35 i onda vi znate da izlazite odavde i ulazite u studio i vi ste onda naše iznenađenje. Ono što je važno čisto tehnički, jer znači mi smo radio, nismo telka da svako ima svoju bubicu. Znači mikrofoni će biti ovakvi. Ja kad sam tu, on ništa ne hvatam. Znači ništa. To je neka udaljena jeka ili šum. Dok vi budete njega iznenađivali, on je za svojim mikrofonom i onda će on to komentirati, on će se zapravo čuti, tako da vi kad dođete oko njega i to, svako će imati svoje mjesto. Znači vidjet ćete gdje sjedi Stjepan, gdje sjedi on, vi ćete sjesti na preostale 3 stolice. Kad sjednete, onda se čujete. Tako da ću ja, ako on ne komentira nešto, ja punim taj prostor i govorim s nama je Ružica, s nama je Karlo, s nama je Jakov. Kužite, čisto vam govorim kako to zvuči u eteru, sam da znate taj dio. Jednom kad sjednete, ja onda pojedinačno pozdravim i kažem dobra večer, vi ste nam stigli i onda ćemo malo o svakom od vas, može? Eto ga, to je to, čisto tehnički da to zvuči van, svima koji nas slušaju. I to je to. Kad već govoriš, kako kažeš da subscribe-aj moj kanal? Da, znači ako već niste, pretplatite se na kanal Stjepana Večkovića, ja ću to učiniti večeras ili sad odmah iz ovih stopa, jer nisam Još znala nisi. do sad da čovjek to ima, mislim, prerevolucionaran je šta da ja radim. Lajkajte, šerajte i to je to, uživajte u njegovim videima. Dobar dan, kako je? Opet došao. Vrlo rado. Sa zadovoljstvom. Dobro. 20 sati i 30 minuta, Marko Franić, Ratko Bokić, Branko Vurušić i Antonija Ćosić i dalje brinu za vas što tonski, što glazbeno, što ovako voditeljski, tako da ta ljubav i dalje traje. A sad ćemo provjeriti voli li nas i dalje naš stalni suradnik Stjepan Večković, s obzirom na to da je fizički prisutan, rekla bi da. Da, pa obavezno. Dobro ti večer, Gle, onaj Stjepane. ponedjeljak kada nema emisije sam jako nesretan, tužan i to je uvijek najnesretniji ponedjeljak u godini za mene. Ne samo ovaj, nego... Danas imamo jednu specifičnu situaciju i to iz 2 razloga. Prvi je što nam se jedan gost, pa vjerovali ili ne, vratio, što znači da mi ovdje ne radimo nikakav teror, da pače, prišapnut ću vam Zaboravio je kako bi bilo zadnji put. Podsjetit ćemo ga večeras. S nama je pjevač i vokal grupe Vatra i također osoba koju gledamo svake subote navečer kao člana žirija u showu The Voice, Ivan Dečak. Dobrodošli. Hvala vam na pozivu i dobro večer svim slušateljima. E sada, subotom uvijek gledamo show The Voice, pa Ivane ili da zazovem Dečko, dajte nam malo recite kako to ide, kako se slaže žiri. Kad god Gobac kaže Dečko,
meni zatitrao smizalicu, ne mogu si pomoći. Pa dobro je, stvarno je, atmosfera je fantastična, mislim prvenstveno iz razloga što se mi mentori zapravo znamo se, družimo se već godinama, s nekim od njih sam i surađivao, Masima sam zapravo pozvao da gostuje na našoj pjesmi Nama se nikud ne žuri koja je jako dobro prošla na našu sreću. Sad sam mu napisao potpuno novu pjesmu koja će biti njegov novi singl. Oni su zapravo ljudi koje ja slušam od malih nogu, to su nekako moje srednjoškolske lektire, da tako kažem, pogotovo Psihomoda Pop, pa onda ne znam, Masimo još naravno prije iz faze Doriana Greja. A Vanu nismo mogli zaobići u to vrijeme 90-ih kad je Elektro Team onako razvaljivao scenu, tako da ja ih znam od uvijek, kad sam bio klinac, ja ih znam, a sad smo kolege, mentori u emisiji The Voice. Što se tiče glazbe, ne volim se svrstavati u nikakve ladice, toliko dobre glazbe, od tradicionalne glazbe do skroz moderne glazbe kakva danas, kako možemo slušati u eteru, mislim to je, ne bi se čovjek trebao ograničavati, trebao bi uživati i konzumirati i zapravo pogotovo za one koji se bave skladanjem glazbe, kroz svu tu silnu količinu glazbe nekako pokušati napraviti nešto svoje. Da li je to moguće ili nije više u današnje vrijeme, nije ni bitno, bitno je da se izraziš i da budeš iskren u izražavanju svojih emocija. Ali moram priznati da ove nove generacije su stvarno čudo, toliko su samouvjereni. Ono što je, barem se pokazalo kod ove nove sezone Voice-a. Ja bih što rekla samouvjereni. Samouvjereni. Da nam ušetaju u studiju. Sjedi se. Ovo je dobro. Evo, dragi slušatelji, iznenađenje za dečaka. Evo, gledaj, Puno je žamora sada, čujete. ovo je super. Iznenađenje i pol imamo, to je 3 iznenađenja za našeg Ivana dečaka. Stvarno ste me iznenadili, ljudi, svaki čas. Tamo sam ih počeo hvaliti, ono mi, šta je ovo, Ali evo, stvarno su s razlogom samouvjereni jer fenomenalno pjevaju, a osim tog što super pjevaju, ono što je po meni bitnije, jako dragi, dobri ljudi, pošteni ljudi, volim se sve. Dakle, dragi moji, Ružice Jakove Karlo, vaš mentor se već okušao u sviranju tradicijskih instrumenata i otkrićemo vam, bio je jako dobar u tome. Sad da biste vi dokazali da jeste dostojni vašeg mentora, morat ćete i vi večeras barem probati. Ja sam svirao ko gajde, ono za Da, ja ne budem. Karlo uopće nije jasno što možeš ti to, ma ne, oni su prije svega osim što su izvrsni pjevači i pjevačice, oni su i multi-instrumentalisti, tako da ne postoji instrument na kojem se oni ne znaju izraziti. Pa taman ga vidjeli prvi put. Da, ovako. Dakle, ovako, prvo da objasnim našim gledateljima, slušateljima, što ovdje na stolu imamo 2 samice iz Slavonije, znači Preteče Tambor, imamo 2 trstenice iz Podravine, imamo 2 okarine, 1 dipler iz Mješine i dvojnice. O, hvala. Znači, trstenice, evo samo ti kažem kako je. To je kod mene na Trešnjačkom placu jedan gospodin tamno puti, koji prodaje i svoj CD i ima još nekakve ogrlice od perja, on svira to non stop. Pa to je to. A ti stvarno da voliš sve žanre? Evo vidiš, Ivan ne zna sve. Ovo je bio Ivan. Ja sam nepotreban večeras, gledaj. Ivan je mogao sve to odraditi. Pa nije loše, Ona ne radi. Dakle, Radi. Stjepan se uopće pita treba li njegova prisutnost večeras, Ivan je mogao biti i podučavati. Pa ja ću dati sve od sebe, samo ne znam iz kojeg štima je ovaj. S kojeg god. Možemo dobiti malo pomoći našeg mentora. Pa ništa ne znam. Ok, idemo redom da... Dobro je. Bravo. Ovo je bio Ivan dečak, svaka čast. Idemo za sada da čujemo Ružicu, idemo se uhvatiti Ružice. Stjepane, može li neka uputa? Ovo je ludilo je. Vi krećete, mi ćemo. Koji dud? De. De. To smo učili samo malo prije, de, dobro. Svaka čast. Dečki, cure. Antonija, svaka ti čast. To si izvrsno snimila. Ja mislim da sam... Imamo i video i audio odmah. Audio, video. Moj doprinos je bio krucijalan u ovome, mislim što reći, moja uloga, mogu se zvati dirigentom, ali...
Tim Dečak, hvala svima na dolasku. Hvala vama. Hvala vama. Navijamo za vas i dalje. Stjepane, navijam ja i za tebe da se vidimo za 2 tjedna, jer sljedeći ponedjeljak je onaj tvoj najdepresivniji u godini, tad ljetno fletno iz Bajsića. Ti se ne družiš s nama, možeš nam doći kao publika, ali sa instrumentima dolaziš Ja za neću 2 biti u tjedna. Hrvatskoj, bit ću negdje ili Prag, ili Beč, ili Bratislava, naime počinjem turne ansamblovaro. Ajmo, evo vidim, baš ti je Ojme, teško. ono kad te neće, pa te Pa neće. neće, a ja bi rado tu bio. Eto, šta ću. Joj, ali kad te hoće, eto ga. Nekako mi baš i nije žao zbog toga kako je tebi sljedeći ponedjeljak, ali dobro. Kad nas jednom pozoveš na putovanje, znaćemo kako je to. Šalimo se malo, hvala ti puno na dolasku i na ovoj radosti koju uvijek doneseš ponedjeljkom na večer. Evo, lijep pozdrav tebi, lijep pozdrav našim fantastičnim gostima i naravno našim slušateljima. Slušajte Radio Sljeme, a posebnu ispričnicu da ne slušate Radio Sljeme imate subotom navečer kada svi skupa gledamo The Voice na Hrvatskoj televiziji. To je to. Bravo, nešto. Tada! Hvala vama. Mentori, kogod. Znači, Lado, koliko vi godišnje ste? Ja ću samo reći, luđu emisiju nisam doživjela. Nisam. Sad je polo Evropska unija, Evo ga. predsjedamo Ali ste odradili vi čitav svijet, Htjela da? sam vam To je reći, bilo. imamo... S koliko godina primate gosta, jel kandidate? tako? Od 18 pa na više. E, Od za moju 18 pa klasičnu više. stvar, Mislim da je Riff nekad kod Konzuma danas certifikat. tak nešto. Hvala. Ne, to je super, pa znam ono za masu vaših uspjeha i sve, to je baš čudi. Super. Svaka čast, nema pomoć vam to posložiti. Ne, a to je, imam negdje. Čekaj, šta je ovo? Žena mi je to vadi. To ste diple bez miješine. Dalmacija. Krišle bez mišljenja. Ali se može na njih staviti mijeh? Da, zato se zove bez miješine. To je miješano i onda... To su dvojnice. To je za ove koji... To su dole Nemaju Dalmatinskog mišine. zagora. da. To je tako zvana stereo frula. Super zvuči. Evo, završila je emisija Etnofletno, gosti su nam bili Ivan Dečak i njegovi učenici, on je njoj mentor u Voice-u. Vidimo se za 2 tjedna kada će nam gost biti, vidjet ćemo tko će nam biti, koga će Antonija već pozvati.